Tebara mwina liabochokete enyagitali enige kuri obokodi obobwensi asiri golide nsekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosoreria obokoreri bwabo no bwabwango nendo bwikirano wigo ngokora bari scanning kimashini cyabo ni kibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mu cyokisi asamagacho a Uhuru Building asiri rongolide igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase ncheragezimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Tariki na mirongo hetatu mutinye no yo gatatu mwaka no yo chirubira mirongo hebere ne tano nomo mwanchu mulikereri inde no kwegena mbiyora ndonse sole na gukwaniri na bayo kwarigani anyora magana maya ye kiunga chinsenye chiabo nobutko literane seras nyakundi asense milimo nyeryo na era Wilson makoliri tangani negati yali nkwarigani lya sinchira yo gwinge ya pressure yo buriro bweskari abere ya guchanda abantu munabona igase community mostly narare amangi bono asobwetanga pressure abamenyi banyamira kuboligwa gwesoki asobunge na kolengwa marwire ye sukari na boigo pressure. Hii barabara itaanzia pale Birongo Chirichiro Riamokobe Irondi Nyanturago na nimesikia hii barabara ya hapa Birongo Nyaturubo kuelekea Nyankororo, hata hiyo nimeiweka kwa plan. Tunataka watu wetu wapate hii tengenezwe. Mujumbe honyali bali chacho musikeza irijanda kulira yogo chiwekirania magendero ase bunge yo Ihomo atabire mundu komekera magoso obe serikali mbale teremindo Mo Women Republic County ya Kisii homo sike Doris Donyabuli kwene kibuna ikanga ya yenene kobera se serikali no kwene kibuna magendero ngo ikirani wara se county ya Kisii. Karibu mwanchumu likirelia uchake kionga chinsenye chabo nobutuko nigesegeto yabikirwe asaba menyi banyamira wesokia kirenga ki helikolengwa moroire yesukali na boigo pressure na boiga moroire haya guchakiwa kurengana na bantu buna babanyeta na boigo chinga kiba kuragira kurengana no munyagitari Edina Nyanchira iga tebire buna abantu abange habu babeire bakonyorekana na moroire anga buna yiga nkogwatikana ne chindagere cyo bakolie asaba sembiri nerobya Kero yomo koba moiso ne kili bakoli heli kwerenda asumubere amochenu bomubere obo. Ensemo heyende ni gabanyagitali ba community health promoters. Ime ye county Nyamira nigo nabarabu ba yananire omukya ogosomye abantu igoro yenchira barayitange koru asamaro irangabuna yo. Aroboti ruo no mulikito Fadigat Kisemba.
Buna enjira eyemo yogokeania uboroire bw'esukari nabo igo pressure nigokera oyomo aboriwe kuunengia buya endagera eria akoria guchase omubere oye. Aya nigo akwanirwe n'umunyagitari Edna Nyanchira oyotebire buna ebikorwa by'abantu abange abo bakunyorekana na marwaira yaiga nkubwatikana n'ekindagera ekyo bakoria. Itankoro kwa Edna Nyanchira nursing charge buno manene itateba amarwaira ya pressure y'oburwaire bw'esukari abaire gaguchanda abantu munabona igase community mostly narare amangi bono asobwetanga pressure na egente getangani chikiro gose ndagera kuragera ndagerere amana ndagerere balance diet ere balance tiaso mubere rinde inyari ko rinde umubere nenda marwira amange bune ndagira nere okonyora yego which duka chiwe tari okonyora nere komenta pressure gusa marwira amange ona togo teya abantu be kenyorona batumire ndagera eri balance diet. Ensemo yende niga abanyagitari ba community health promoters abo babeire bakubwatoka obosemia enchira abantu bakwerenda erio kwenekebona inkwetanga bare kurwase amarwaire ao ase binyoro nigo baenikire buna kubwatikana nobosemia oboiga bwabo nigo ebikorwa by'abantu gusiria magima abo nigo byabeire bigokeana. Tulianza kitambo 2011 hapo death rate ilikuwa juu, lakini wakati huu magonjwa yamepungua kwa sababu tunawafunza jinsi ya kuteke hygiene, jinsi ya wakiona dalili yote wanakimbia hospitali. Hivyo siku hizi magonjwa yamepungua sana katika community na death rate imekuwa chini kabisa. Siku hizi wanatusaidianga juu kitambo utazapata mtu akona ugonjwa na ajui, mtu anakufia kwa nyumba. Sasa health promoters wametusaidia kwa saa hii, wanatukujia kwa manyumba wanatupima. Kitambo hatukuwa tunajua. Aiga nigo bakwaneire emechando eyo bagwetera chingaki bagwikirania emiremo yabo. Hii kazi ya health promoters sio rahisi vile, ina changamoto nazo nyingi sana. Kama unaona uchumi ko mbaya, wakati mwingine ukitembelea mgonjwa inabidi uingie kwa mfuko, uchukue pesa zako kwa mfuko umpe ili aende hospitali. Sometimes kama huu wakati wa mvua inabidi mnapigiwa simu niko mgonjwa mahali fulani, inabidi uchukue pikipiki na unaona barabara zetu zingine sio safi, tunaenda mpaka huko tunashughulikia. Hivyo tuko na changamoto nyingi, na pia vile unaona health promoters wengi hatupewi pesa yenye inatosha, tunapewa only stipend. Hiyo inakubidi wakati mwingine unaenda kufanya kazi yako ili ujikimu na familia yako. Ayonsi nigo bayakwana ase nyagitari ya Kinara abwase bainana obokoreri bwabusa ase amarwaire ao buna enchira eyemo yokwirania okoboko guchase eamate. Ase Rieta Manyura Joash njentenete nyagitari ya Kinara Hospital Womboga, specifically ase department ya MCH, that's maternal child health, whereby tuataka kora bolingoli na boy go services which is a community and especially abantu baminto banyamira gaiga. So negento tuaberita gukora keromutie nyinto bwate aite inreach go say outreach, whereby inreach buna lero iga bache senya gitari ni outreach nekere tokogenda isiko asa abantu baminto bare esenyenjo koro bolingoli. Hingo reporter Getembe koreiga se county ya Nyamira inche Fatigad Gisemba. Mujumbe onyalibali chacho musikeza iri janda ni galireira yogocha kwene kibuna obagachiwe chipara chinya chira mibwerire asa matukale bosyo mwalibaga lyogocha kiensemo ya kabere ya chipara sense mijo ukwana chingaki chibarasa ya magendro n'abamenyi bensemo ya taracha janda ni goboigo hagikire bali bagendete kumutie magisiasa asase biro chingaki chini cha magendro na tali chubwenete kwena na gosecho kwendete kwinakia amagendro likitodani runtire orobotura senchira yobwikira.
ase gikaro n'abamenyi bataracha ekyo kyarengete gukwanira igoro yase barure ase bare na ase barochie kimagendero janda chingaki chenkwana nigararire project nya yepara yelami wetania kilomita 50 project era chikokonya korobyo bosombe ase chinsemecho umurobelio tayaro chakire nora chikoratwa numurai wense Dr. William Ruto ase tayaro ase rogongo rwagusi chikebere kurobono. Hii barabara itaanzia pale Birongo, Chirichiro, Riamokobe, Irondi, Nyanturago. Na nimesikia hii barabara ya hapa Birongo, Nyaturubo kuelekea Nyankororo. Hata hiyo nimeiweka kwa plan. Tunataka watu wetu wapate hii tengenezwe. Barabara ingine ni ya Keumbu, Riondonga, Nyaturubo, Ibeno. Sawa sawa. Barabara ingine tena ya lami ambaye imeanza inaanzia Kegati, Nyanko, Nyaguta, inaenda Ria Nyamwamu, inateremka Nyakwana, inatoka Nyakwana, Nyabisabo, kutoka Nyabisamo inaelekea mpaka Nyanderema, iende malizie mpaka Amariva. Ikuje Getungurumu, Omosasa, Iberia, Gesere, Nyosia, Timani, iende mpaka pale Kegati kwa maji, ikienda Kayati. Ase gikarikiga nigo bego akwanira rigesa ase gikabo kyamagendero ase Nyaribari chache na muno ase sekta yobochenu ase agokera gokore buya we cancer center numurobulyo bokinia nyagitari ya Keumbu gocha sebirengo binde. Tumekubaliana na rais anakuja inspect cancer center ya shilingi bilioni 4 ambayo inajengwa Nyaribari chache kwa ikisaidia watoto wetu, wa mama zetu, wazee wetu, wale ambao ni wagonjwa wa kansa, hawana haja kwenda Nairobi, hawana haja kwenda Kenyatta, watatibiwa hapa Kisii, Nyaribari chache. Asense mwende nigaigirira umurubulyo ye bokoene na chindagira gocha sabamenyi bensemeye oteba kando nindagira bado nabegeto mukia kimagendero. Hawa wapinzani wangu wanasema ati Janda pesa yake ni ya mashaitani. Hakuna shida. Mimi ninauliza, ikiwa pesa yangu ni ya mashaitani, wapi yenu ya malaika? Chinga kechicho niko harorekana kuruta chinsase chintinde gochase balia bamerere tamate kerogeke oteba abange babo nabantu bali nekirenga yuko yugotia chinda cyabo nabatayikirania amaganyo y'abamenyi ba Nyaribari chache. Watu wanatafuta kiti ya bunge ya Janda. Mimi niko na Nyasaye na niko na watu wangu. Si nyinyi ndio mtanishikilia? Na wale watu wakikuja, unajua wale watu wanakuja na mambo ya ovoke nyomba. Wanasema Chanda Kaisobo, Chanda Umuindi. Na wakikuja muambie nyinyi mnasema mnataka kutoa Janda. Nini ambaye mtafanya zaidi ya Janda ambaye anafanya? Aiga nikagocha chinga kyomoske Janda wega tangasire umurobelyo we serikali bokobeka mache hase kire nyumba nakogendelia wagachi we skuru yokwena na megelyo yobonyagitari ibino ime yewodi ibino yegotoka se bunge ya Nyaribari chache. Muko tayari kusimama na mjumbe wenu Zahiri Janda kumuongeza miaka ingine 5 tuhakikishe tumetoa umaskini Nyaribari chache? Nkuripo tirigeta seni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii leterane nguru kwa Daniel Untiri. Ekiumbe gya Kenya Guide Association kubwatirana na serikali ya kaunti ya Kisii nigo babaire bakwena na mwegerio hanena somwano munyaruka ekirenge kinene na mwegerio gokinie chimbo chingia ukwirinda na baigo kuronera libaga lya abana banyaruka bakorawa na Catherine Amanya no oyoro homo guide commissioner orugongo rwa Nyanza no MC omochore kaunti ya Kisii Damali Sinyangagu nigo babolira baibuli urinda abana babo chinga kichiga chiomo tibuko robotiruo no muliketo Dipon Asanya. Abateneneri ba Kenya Girl Guide Association asorugongo rwa Nyanza
igo batwarire amaigerio y'omwana omunyaruka kurwa se county ya Kisii amone county ya Nyamira egekaro kyabeire asa matukabere ime ase skuru y'oboroso ya Kisii. Amaleta nkoro ku Catherine Kemonto Amaya. Catherine Kemonto Amaya igonde a guide commissioner in charge of Nyanza region na Kisii county. Twabwate kambiga iga ya training abaiseke baito Kenya Girl Guide ne movement yo konya abaiseke batwale chimbwa chingiya. Nje ngoro ku Phyllis Nyabate sub county commissioner Kitutu Chache. Nje ninganchita abana abaiseke na ninganchita ko support, that is why nilijiunga na hiki kikundi. Kongo sabanga bali bonsi pibabwato moyo bwo gwancha ba support abana abaiseke egere bakine mambi babe abarayi bamambya. Twabwate chiskuru ko Nyamira county na Kisii county abaiseke basomire gati yabali babeka okoboko anena soko na amaigirio gochia saboroki wabaiga ili gukina ne chimbwa chingiya homwe msio mochole bwe county ya Kisii Damaris Ng'au nigo baigo arekana ka murobili yoiga okoboko asateba amaigirio ye chimbwa chingiya nigo agokonya oboroso bumwana munyaruka guiding negentekia asabana abaswati mona abana abanyaruka abantu bange nigo bagutiga abana abanyaruka bagenda urusana alia nari baguchikoiranira ubone go nari kwira libageri asogosegeta kiro moibori umwana oye kare school umwana karo mokebu ne group yeyenke achakire kwagachu gagutwara kubwa mono bwegerwe gento gekuru ku self respect umwana agukina gesigete ntuko kanyo mutobo monene umanya gocha gukumbu ogukwana ekerekyo chinga kiyaboroki gwabachakire omutimuko omutambe we etamwentangani nikobona bibuli basegetirwe koene kyanga aboroki wababo nkonyora bale amaibuli angabuna yaiga Justina Nyabate Mumanyi gucha sub county commissioner ntore no mogoko asokwegeria abana baito Chinyaruka. In fact echichi komeki abana bamanyana kibakwerenda munense yeito yabere egembe togo saba abaibuli bali mutoroche moto abana Chinyaruka tunyari kubayegeria buna chinga kichi chirusa igo nari gusegeta no nyendiri okunyarikana kere sub county etware guiding etware camping so that abana baito banyora morokererwa maya kegera kurwa guiding yeye ngosegetu bari bakore umukiase class na kubwa mono nande tari umukibuka basome buya nande gento kende amasikani nande begeri kubuna bandrete gukiniwa na changes chigo happen to girls muroche mono ekyo abantu buna basupati osebuna abana abanyaruka bakekero bagukina challenges cyabere ama tukabwango iga muroche obusari obonge nigo bokonyora abana baito anda sengenjo yo gutamanya Hensemo yokorwanira libaga lyo mwana omunyaruka nigesegetu yarurwe asaba subati kuimukirira igoro nabo igo koira egetambokero bari mutoroche mubwata abana baino nainu bo igo soye kyombeke naintu buna basubati tigatochamo erinde tosira abana aba tobe buna chisiro they have mentors in us bari gereri bamanyana kikurwombo kebuno yegore the brown iga akina amanyana nere ngo chako baro monto omonene oborayi nigo bogo chakwa ekero mwana aromoke Kenya Girl Guide ngo konyare abana abaiseke banyale we kungabya bakine buna abaiseke bali bengencho asenseye asengencho totati koro is leaders kurwa ase movement ya Kenya Girl Guide kurega ase county ya Kisii leterana igonkoro kwa Dipon Asanya abamenyi bensemo yegetonto himeye wari ya machoge basiriti kori alero besokina kumwakereko ko morali begetaseni kya getembe cho Freyon Sarigo obo mwimsiobo mono aso musingi bo kumubate se Dr. Fred Matiange asekanga yayo kulige kirogo kyobura ibese ukana na getembe ni gabamenya bubate babuno Sarigo obero bwekebekerero no bokonya se wodi ya machoge basi gwetira so bumanyi bwaye abantu benseme yomba chi konyoro bumanyi obokonyi nabo igo bumanyi obonene igo asobwamo bate biribuna ubwate Simatiange kulige burai bense kwa momentire chikura asengenjo uno mugusio mugima ribagali atokire obogambi bogo chagusi morike itokiri pati kopi orobotiru asenchira yowikira wamenyi bensemo ya egetonto ime ya machoge basi ensemo yebungi ya machoge tate nigo besokya litukolia lero kweresera ayiwagane tukolerwa na mono asobura ibwage siasa kiro omonto nabo tware gosinga abana baitomo batebi nonde bwensi pio yogojenjie getuo yokoreke esta yotaete kogenda ase getuo keria tekerange na asare egasi ingo korwere iga abana abumba ase egasi rero bishari ase egetonto buying center keremo korigerera ase kwende ya pota no bale bagenderete egasi ibono iga ase nkaga iga muroche abartore na barabuga iga ngetembe TV
iya tutarire gocha kurigereria ng'ama ene egetonto buying center nko exist kere mukero chenkero gosenge iyo ekere kere ororo igemine tinga ekere twakietu mokemente mama tinga to stream ubere bone kere mo kemente to gochikoba stream satu konengana na barabwo okoba kwa unsari gase okurwanirwe ekero gekyo ni gubwo gochiko bari baga ase ngencho batwarire omuntu asonyara ko bagoikera asegeka kyange togo skuru ngambi ya mono asa abana baito gutuinyora gochaga iga puno yo minto Geoffrey Yonsaligo oitokoro kanka gaiga ng'ariraba nere buna na butoku mwira ne ngambi ya mono ne timu ya Gatembe TV asogo toikange gaiga na mono moroche nga esegi nere tubwate mutuga iga esegi tubwate mutuga ntubwate timu oyo minto Geoffrey Yonsaligo gago support omwana ito okoriye kero gya kenne gya Kenya mama to omwana ito okoriye kero gya Kenya gakoroku Dr. Fred Matiang'i nigo bairesera ng'a okoba gwonsari gase ekiama gya Jubilee kerigechiko mugwate sia Matiang'i ne kero kiriki ya gyo kubwate sio mugusi asobura ibole mutwe ntu abantu bage tonto bwate bakongu obonge sana igoro ya magenderero totagete round ye to chamo to choro umuntu oranyare go otowakirisha gali ase county amone national government oyore Matiang'i okengo Matiang'i so tu abantu bage tonto tuanchire go chamo go support Matiang'i kiagera noyo itono mwana itokoruga iga elinde na intu omugusi tonyore libaga koruo uru yagachete Kenya na intu omugusi tuchifunie ngomonto itokorireki obeiro omugambi komenta nayo ntotage to mu MCA go chencho mu MCA tore to monto orange na intu omonto orange na intu ratoreterera magenderero pero tu aligere iriga twanyorire nga liraba nabo tokomoroka liraba oyore Geoffrey Yonsaligo na isaine eki ase kitoko deba na isaine obeire connected n'abantu bali abanene noyo Matiang'i gochikoba president ayonsi twaligere iri twarorire meremo yae twanchire nga Onsaligo nere round ye toko support elinda koreki atokonye asa kandigerie gari ekaleta pakangale bindi byo mwana abwa yo mito Onsaligo tyo mama bro nale chomo konoli nanyo ani gari se chama chamatia abandi bagano kobori yanje tindachora muntu nabona ngo gwaka ngaka Matiang'i nondo yo ndarorera kino bwe mwe mchizimba chwa kanyesari hararinge kurwa sense mu yegetonto machoge basime ya machoge chache ase county ya Kisii ngo rwoterega temba Maritane Gilbert akobi sorobotero manchomo ligereria tigatonyoro mutimo komoke tokoirana togende ne kyonga senchira yobwikira Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amone amate edio baigokie baimanye na wesemia tobase kweva turn on a notification bell yani ekengere edio onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamamogusie Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo yo mutindi akonye kurwanerera omugusi inyora
Sonka omusike Oruoba nigaringe omuseneta omuchorwa w'ikiama gia serikali gia UDA kurinde agecokia kubwatisia omurwaniriria w'ekirugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwa Gusii omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe ekirugo kiaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omuremu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo ya Gusii. Peak Dental Clinic nenyagitali kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sibya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochokete enyagitali enige kurubo kale obwensi asedi goliden sekegima mbambwate sema sabana bakubutera nabo igo kogosorelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikirano wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho Kisii asamagacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabo kubonyora gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwego kurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwego ne chitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolirense nigo bagotuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imiyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakirisi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972.
Karibu na ndio mwanchomo likirilia. Mo women rep we county ya Kisumu Doris Donyabuli igene kiribune ganga enene kobera serikali no kwene kibuna abananchi be county ya Kisii banyora bale amagendro hali baganiti ukana se wodi ya bugya modonya ni gali rira yogo chekwene kibuna bamenyi be wodi yo kanyora bale amagendro hali aganirie ikuo ina barenda amagoso nakora egesiba kelina beka itelo bakire president yanga utangena ireta sande ko male para yerami liana ibongokana nakorosibia mote binande tutambuke bogia kumu igere para to atumire nembe bobengo kora ibo mwatembire mundu kombekera magoso obe serikali mare tere binto omwalimu oyo bwesukuru otebire mbabato muchando kwa maji naende tingo twara bwoba kolete tangi abana batumie so I will bring itakuja arafu okoba chi computer ekyo minister ngo chikosaba naende ne ya Ruto kakintu ntoko ati computer lakini ngo chinde ko kosabera ndole ko sento nyore ni sana so mo nganchere akamono wakakani nyago saba nali mora tebe ko ri ono mongino mongaini onaita sakora na sakora ko chi suta mo ndengere libo Mukonyi bumurabi kyama gya Jubilee hoibo igora lirie ganga yogo chikoligie kerego kyo borai Muske Dr. Fred Matiang'i igakenderire komochia serikali asekelini igo yarorekanire koro kyoboro asugwikirania bokorari hase ji sekta hasubya bwo mwananchi ukwana chinga kichitaro yabarai bokomereria serikali ase county ya Makueni Matiang'i nigaruro kubolia gochia saba nanchi kubwatesia barai yabo asokwene kibuna ngochi bare koleta monchirilia yoburai haigeme yinsi ya Kenya. Tafadhali tuchukue kadi tupige kura, kwa sababu tunaweza kutaka yale tunataka, lakini tusipochukua kadi hatuwezi kufaulu kutoa uongozi huu. Ya mwisho ya tatu nieleze hivi, wananchi tafadhali tuelewane. Hatupigi siasa, hatutembei namna hii kwa sababu hatuna kazi ya kufanya. Tumekuja kuzungumza nanyi na kuwaeleza sera zetu na kuwaeleza kwamba sisi viongozi tunataka kuungana kwa sababu tunataka Kenya yetu iungane. Tushikane mkono pamoja, tusaidie nchi yetu. Mnataka tukae pamoja? Hebu nionyeshe wale mnatukubalia tukae sisi wote pamoja. Na shida ile tuko nayo Kenya hii wananchi, uwe kutoka Nyamira kule nimetoka Kisii, ama hapa kutoka Makueni, ama kutoka Kitui, sisi wote ni wamoja na sisi ni wa Kenya. Tuungane tutoe uongozi huu. Kwa nini tunataka kubadilisha nchi yetu? Kwa sababu hawa ndugu zetu ambao wako katika mamlaka kazi imewashinda. Niwaulize nyinyi hapa Mumbuni, SHA inafanya kazi? Nani anasema eti SHA inafanya kazi? Hebu nione kama SHA inafanya kazi. SHA ifanye kazi, serikali ione kwamba tuko na shida. Tukisema kuna shida, sio eti ni porojo tunasema mambo yale wananchi wenyewe wanasema. Mambo ya elimu, nyinyi mnajua nilikuwa waziri wa elimu. Tulipanga hii maneno vizuri sana. Mheshimiwa Kibaki alituletea free primary education. By the time Uhuru alikuja kuwa president, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Tukaendesha mpango ya elimu, we cleaned up the sector. Sasa watoto wetu hawaendi shule, grade 10 wengine wako nje. Kweli ama uongo? Shida ya capitation, pesa haingii kwa shule. Haya ndiyo maneno tunataka kurekebisha. That is why we want to change this government. Na mtuunge mkono tafadhali. Sisi si vitina, tunataka kufanya kazi ya kuonyesha kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kwenda mbele ikiongozwa vyema. Chinga kiche chabara iko kwa serikali niko bagendera kuikeria merobali ya serikali asekelini getali kwekerani abokorero byango cha soma nanchi ukwana se county ya Makueni abarayi abo niko baruro kubole go cha serikali okorobutu kibaime kubatikana nemebere ya togete getindikira se county ya Kericho. Haitakuwa imetosha kumpeleka pale Sugoi. Mimi nataka kuuliza ndugu zangu hawa tuko nao. William Ruto kwa sababu ya ile mali ya wananchi wa Kenya umeiba kupora. Lazima ukifika Sugoi
Sina kuja rokota wewe hapo, tupeleke wewe mahakamani, mali ya Wakenya hawa tuwarudishie. Juzi kumepatikana huko Rift Valley, mji wa Kericho, miili 33. Out of that 25 ni watoto na miili 20 haijulikani ilitoka wapi. Tunaishi kwamba hiyo miili 20 ni wale watoto waliouawa Gen Z 25 June 2024 na wakafichwa. Sasa ndio hii, na sisi tunataka hiyo miili ifanywe inaitwa DNA. Kuna wengine walipatikana kule kwa Mheshimiwa Mawadhe Embakasi South, ambao walipatikana wamekuwa dumped kwa kore. Sasa ukweli umeanza kudhihirika kwamba hii serikali imeua watoto na ikawaficha. Pale Nakuru nimepigiwa simu, Kasongo ameanza ukora na ubaguzi. Vitambulisho ya watu ya mlima, vitambulisho ya Wakamba, vitambulisho ya Wabagusi, vitambulisho ya Waluya, vitambulisho ya Mijikenda, ukiuliza inakaa mwezi 3. Ile ya Wakaleji ni watu yake, wakiuliza wiki 2 chifu nachukua anawapelekea. Wewe Kasongo, wacha ubaguzi, patia kila mtu kitambulisho. Hawa Wakamba ni wa Kenya, hawa watu ya mlima ni wa Kenya, hawa Waluya ni wa Kenya, Wakisii ni wa Kenya. Wewe unaleta ubaguzi, unasema ati vitambulisho ipewe jamii yako, ati hawa wengine wakanyangiwe vitambulisho wasikupeleke nyumbani. Tunataka kuambia the registrar of person, stop discrimination on instructions from Kasongo. To discriminate against communities which Kasongo in his thinking anafikiria ndio hataki yeye. I want to tell you, registrar of persons and Kasongo, it's not just the Kamba and the Luya, the Kisii, Mulima hataki wewe. Mkenya wote amechoka na wewe, including the Kalenjin. Wanasema ni one term. SHA haifanyi kazi kwa Wakale, bolea hakuna. Asorbo Rumanchomo ligerera nongo ikero mwelio wa mangana maya yekionga chinsenye chiabo na butuko literane Cyrus Nyakundi asensemeli bimenyereyo nigalenge Wilson Makuli agosabiro twarubo ligerera nabayiko butuko borobuya. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa wekiama gia serikali gia UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyoborai bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kiaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obo balimo bwaye alia sebunge
agenderere kurwanirira umugusi emeremeye nigeta tumusubati omuremu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo bo bokonye kurwanirira umugusi mbuya gutwara umusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara umusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale obwensi asedi goliden sekegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nanga bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imeyo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabuko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabuko nyoro gwetera ase nchera yesimi gwetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili golirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwego kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bigutumika se a bathroom babwate kitchen sinks nabwego ni tap babwate bintu bigokora plumbing au babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati
igatie bintu binde binge ebyo bakonya seriko lirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza ase bara ya Kisii Kisumu imiyo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakirisi bigwetera se kinamba cyabo 0703943972. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale ku kinsemo cya Kisii kugenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogosangamo naye nago kinanya bunegisaku cyo mugusi Getembe FM